Vidite, ako moj odnos prema evanđelju, evo evanđelju, vidite, to je evanđelje, Novi Zavjet. Gledajte, ovo što držimo u rukama, tu su 4 evanđelja, čovječe. Razumijete? Što kaže jedan naš prijatelj Kauđe, pa nešto tako razmišlja, mislim, to bi svima trebalo da bude jasno, ali mi nemamo kad. To su tako proste, jednostavne, važne, istinite stvari. Kaže, čovječe, nešto razmišljam, ranije narod da bi čuo evanđelje, on je trebao da ode u crkvu i da ga čuje kad ga sveštenik ili đakon čita. Jer nije prije bilo da ja imam svoje evanđelje u džepu. Razumiješ? Koje uopšte ne čitam. Nego ga tamo neđe, jedno ga tamo gdje se ono stavio, gdje ono bije, razumijete? Svakako nije na onom počasnom mjestu gdje stoji televizor i gdje je kavez za majmuna i frižider za psa i veš mašina za mačku. Nego si išao u crkvu, tako crkva imala sveto evanđelje. Nekad, nije ni štampano moj dragi, je tako? Nije bilo štamparije, no kako uđeli prepisivali. Pa imamo evanđelje u manastiru Morač. Pa ako bih htio da čuješ riječ Božju, je tako, nemo se lijeniti, no kreni kao što danas idu na Exit festivale, je tako? Pa rezerviši pol godine unaprijed, pa mjesec ranije neki šator, pa polako kreni. Da bi, recimo na Božić ili Vaskrs, ili Gospojinu veliku ili malu, čuo što Gospod govori. Je tako? I kako će sveštenik da pouči? I to ti je bilo to. Evanđelje, znate, to je bilo svetinje. I danas je svetinje. Ali danas, vidite, mi se sve žalimo, nema. Imamo sveto evanđelje, razumijete? Evo, tu su 4 evanđelja. Tu su apostolske poslanice. Tako? Tu su djela apostolska. Naslov. To je vrijednost, čovječe, to je bogatstvo. I vidite, mi to ignorišemo, mi to nećemo, ne čitamo, je li tako? Ne čitamo. Šta se najmanje čita? Evanđelje. Ali vidite, neko će reći i često govori, ja ne mogu da čitam i nemam ja kada da čitam. Stvarno. Ajde dokačimo ti onaj holter. Je tako, 24 sata te pratimo, ne bi vjerovao kako ti čitaš. Ti zapravo po vas bijeli dan čitaš, Bože. Ti si ozbiljan čitač. Od onih primjera radi kvota, pa kakva su sve interesovanja, pa sad ovo internet, samo čitaš. Ti bi se začudio kad bi vidio koliko si pročitao za 24 sata. Na mjesečnom nivou ti si smazao jednu ozbiljnu biblioteku. Mislim, ničega. Ali si stalno u tome. A što ne možeš malo sveto evanđelje da čitaš? Zato što nisi smiren. Gord si. Tebi je duh protivljenja. I uvatila te neka žica. Neka mreža te uvatila i držite. U nekoj lošoj i pogrešnoj pažnji. A da ne govorimo o svetim ocima. Evo, pazite samo ovo. Vi ste čuli sigurno za sve ta 3 hijerarha. To su veliki vaseljenski učitelji. Učitelji. Ko čita svetoga Grigorija Bogoslova danas? Ko čita svetoga Jovana Zlatoustog? Ko uči od svetoga Vasilija Velikog?
Pazite, to nije samo, vidite, nemar, znate, to je prezir, to je mržnja. Ko čita sveta evanđelja, ko čita djela apostolska,